nong ni buskang tuwi tongo bukhuk Rebiki Tripura. Pari nungi na halay na sini buskang next idol bukhuk Rebiki Tripura. Mokol bai janu nugo bono no hamjago sani ko baru puro Kormo gulapi kukur lama bang masih baru Toksha topila kukur kapal nogi bang cawu biro Keca kormo gulapi kukur lama bang masih baru Toksha topila kukur kapal nogi bang cawu biro Nashikri nai kebe banai kotho Mokol bai jano nugo bono no hamjago Mokol bai janu nugo bono no hamjago Sani ko baru puro boro to shai malia Mokol bai janu nugo bono no hamjago Mokol bai janu nugo bono no hamjago Mokol bai janu nugo bono no hamjago Belake hambai bukhuk Rebiki Tripura sini bagai belake kena tokai rasa bagai kena reka pada ingke sing tabuk sini yang sini sar saroni yang dike cenglai sini sini expert comments rok kena bagai Rebiki Tripura rasa mung kaham rasa besar kanung sultan romoino pia ba mana sogdrop ke rasa mah hai ke matong jakan model Tang malan korang ni, tay energi ti bina nanggo. Aje sikla sogi borok sikla sogi jatong thomani. Chulbuli rau phayang tongo expression na. Angkai topon nung surtalo to nung ruphe wini tongo pronunciation to thik no. Topon jokon gan no khna thorna angkai aja gau kisa muito narak na nam. Abono kare bebak no kaham no khaika. All the best. Daboti. Nini korang belake kaham no te kisisa scale ti sake ham kamo ogan ni bagai nini korang scale খুব সম্ভব কইসা তলাও থাঙ্কনা te gat kaisa ti sake sanaita abo angnono suggestion dimansi belai lemungka nang resapna ni bang cost khari sabi tongka তবে ni de performance খুব kaham nangka khorangno Tesa kaham ke tikrani jasa kladi do, ar neng jokon resapi tongu, nono kintu nini srutarok nahuri tongu. Nengke neng asuk mokja ke resapi tongle srutarok nono hamjaya kanai mile. Kisah warik rokpang nita resapro teksa expression hunu do, samune expression kladi. Okay. Devika. Feeling so sama ni try tadi. Kena? Kena. Feelings. Samu. Next round tu teser resap kinai. Apro obno nut khadi. Resap mung resap mung bisingu maham nai neng. Hai nang resap na nanggo resap ka abo haya. Resap mung bisingu habisi neng mar resap nai. Bakhan itu budi. Nini feelings. Nini je bokorang naron tu budi. Ngake resap mung tebok kena tok nai. Okay. Rebiki angbo okok no sanai sarchong je saiklang mani
feelings फाइना नांगने रसा मुक्त नी बेलन खना तो का ताल बाय सुर बाय जो तो न खना तो का किसा feelings ते किसा जा सार सोरा छामा है और रसा मुंग साक ने खुम्बार फ्रू हमाने और जे सार सोरा जे कॉक नन comments खाए के अब न हाई के नो ते किसा अंग खाए कॉकरे ओके next time काम का खाए दे ओके हम बाय रसामुं तो खाना थावखा बबा आरो किसा आं सारानि मुसुकमोन के हाय रसामुंनि किसा टेक्सा डेकोरेशन खाने नांगौ दो टेक्सा फीलिंग्स ते सिंसाइ थांगासिनि सारजा सं फीलिंग्स बाय रसामुं रसाब नांगौ नायसि सोदो नों खरां काहाम रसाबना करं हाय सिमि बाय रसामुं खाना थावरि मानिया बखानि जखन कफ्लो यांगार सामुं आपरो खाना थावया नाय बखानि कफ्लो नांनाय बखानि कफ्लो कांके स्रिक खालायबि बसाक बखमा मा बासाव बुझगोदे अब तो हाय जिनिस तोयबा फायने तेजे फीलिंग्स तोय रसाब नांनाय दो हामबाय रेबेकी निनि खरां तो स्वीटनेस दंगो दो खरां गदैनो हायफान आं थाजिं हेमन्त सार सामा हाय आं ता सार नन्दि बाय बाकनो साइतमनि स्केल बुदय किसा कायसासो कुजुगो अंकाय निनि खरां तेबो स्वीटनेस का हमके खनाकुमो निनि स्केल नों को चूज खेमनि अब बुदय किसा लं खना निनि बागै याखै ओवरऑल निनि खरां गतै सिं तमनि नों तेसा अपनो नेक्स्ट टाइम किते किसा तिसाइ खागेन खाय अनेक समय स्केल नि बागैबो अनेक खरां को अब हायिंगो दो गाय ताबो जेटा सालेमनि जे एक्सप्रेशन फीलिंग ओवरऑल तुइसे रसामुं एकदम बिनि बॉडी पूरा अंग गाबनो किसा फीलिंग तुई खाइदिता ते जतन काम हामबाय बेलाके हामबाय बखुक रेबिकी सिंनो बेलाके खाना तो केरे साबे खाना रखा